bulan sikat mani pametle ipate ni ana paske yami esti ang laula isot mam pasite nabukel nga aya kaplo di o bulan anak gile sikat mam pamaye ipate ni ana paske yarik ni yang mo di ako pasagyan mo masilaw di pate hadiah mo din oras na itumpeng tapong naraparape ibilig ni ayat akartari patuwe panubok na atong di kabailan at tumbae sakit ko tinapod mo na usara kami bulan anak gile sikat ng pamaye ipate ni ana paske iyarig ni ang mo iyak ko pasagin mo masilaw di pate adiyag mo din oras na titumpeng kapluwi nga terape ibilig ni ayat panubok na atong di kabailan at tumbae dati kong tinapod mo na usara kami oras na titumpeng kapindong naraparape ibilig ni ayat at tartari patuwe panubok na atong di kabailan at tumbae dati kong tinapod mo na usara kami ati kinapod mo na usara kami Apo, thank you kasi nga talaga Apo ti